Pini berta nang paklang pon prang kardong karbiang long. Tiken news kala arada tumaphan nili berta than bang phi rupchili kro pipensi a berta nang paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palle berta arjupon pemesna. Bampathar pathua klamalong enter club football league uk pathupang chengpon ni phai kre hini arni kangsam por phai pli alompen pathupang chengpon laso pathua long ovechari football club versus Bampathar andhuni football club angbongsi pathu chepati ponlo pupu atim sitame ke thekche homan ajok first half ke 0-0 pensi pajutpon adun thu second half ahut ovechari football club atum player mindar timung Goal isi Bampathar andhuni football club atum aphan goal thapon pen ovechari football club atum goal isi pen pathu chepa haipon lo Pinilaso pathu chepate along pathu kang saipon lake Britain be mid referee lapen naya match AR1 lapen singrong P AR2 lapen Charles Corbota AR3 atum ahin pensi ing samjin pen laso pathu along ing saipon lo Pinilaso dewak ke pathu along aluhi aman pen kachi tongdun Mahamaya constituency EM Lunsing Teron lapen Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron lapen Mahamaya Mandal Maipu Purno Ingti Mahamaya VDC member Joy Singh Kro Thanbang Jiten Timung Mahamaya Mandal Konchunbang Babu Tiso Lapen Bampathar SGB Lapen Rong Asaratum Sitame Chitongdun Ingsam Jin Pen Pathu Chepate Pachunpon News Tech Report TK News ST Morcha Mahamaya Mandal Committee ahin pen hini angdeng executive amai kang nipon patumini bhai kre hini anarlo aportili malom pen pangcheng ponsi Mahamaya BJP Mandal Committee mithang asai hemalong ingdeng hini ST Morcha executive amai kang dangpon laso amai along Vidya Singh ingti ahin pen maichari pon aluhi aman pen kache tongdun Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron lapen abari Mahamaya VDC chairman Longsing Tokbi Mahamaya Mandal Maipu Purno Ingti Mahamaya Mandal Committee Konchunbang Babu Tiso East Karbi Anglong District Committee ST Morcha Konchunbang Harlongbi Ingti East Karbi Anglong District Committee ST Morcha Maipu Babu Kro Lapen Mahamaya Jua Morcha Maipu Jiten Timung Lapen Kapre BJP Along Klembang Phi Atumche Tongdun Pen Mai RDP Dun Lapen laso amai along non kibangji MEC election ahut sitame ST Morcha atum ahin pen sitame ing tangkring pen BJP ratchari asong along chirap chite dunpo lapen non kibangji MEC election ahut mesen pen kachipa haiponji aphan sitame chethanchi mumpon dokmoka pen waisong terang report TK News MLA election ahut pen MP election ahut किदम तंग MEC election हुआ कपड़े होता है तुम्हारे जाल मंगला से ठेकलों ना तमने इले तुम BJP या हवा बांग हल हाय एरिया लोग ST dominant एरिया लोग दे पमे मिला लासी इले तुम ST मोर्चा तुम मने पिलो ST अखाई तुम अंता BJP लोग पमांग एजी BJP umbrella लोग पमांग एजी के लगे मेन एने objective लो जो लासन अपोर पे नापोर लाली तुम सेल मोर्चा तुम करजब दुनांग माने सन हो केफार दुनांग lason ke support dunang party fan ke support dunang jo apor pe na por lason nangle rokiti lason hudbang karjab dun theksi akime akarjab dun theksi akitheki lasi labang ke akinang sodu lake nili film lo apela solam nali tum penang cr lo lasi ang bom lam aku isi alam ningwang le lo no kisan morcha alam ni lo kisan morcha tum ke claim nahi ta krikhok do ana tum han खेती के चोकले में तुम फन तो आना तुम बस में BJP अम्ब्रेला लोग केवल जी BJP लोग केवल जी फांसी के चितान चिमुमसी
Lakhain Kodatrok Dwarboguri constituency ke parlo rongbong khat ME school ahem along MS equation for karbi anglong bangso asike en ponlo Lakhain Kodatrok ke parlo Dwarboguri constituency along rongbong khat ME school ahem along patumi tarik rehini Chiti 2021 Arni MS equation for karbi anglong bangso amai phu ake hai abarim XENC bangso amai chipahem phuponlo Aluhi aman penang kachetong dun Chief Guest Capital Tridip Goswami Global Head Complaint Kishori Das Operation Manager Dibarshi Project Manager Santunu Chakrati Protap Ingti Daihuri Store In Charge Harboman Ingti Property Manager Manoj Terang Superior Manager Lapen Kosonsi Claim Ponangjima Pusi Mai Along Thanponlo Kosonsi Use Ponangjima Pusi Nithom An Aseke Sitame En Pon Pusi Akehai Abarim XEM Ratan Ingti Pen Ajok Jumisen Pen Koson Pen Bangso Achoka En Ponangjima Koson Pensi Tundang Ponangjima Pusi Nithom An Laso Aseke En Ponji Pusi Mai Along Thanponlo Daithor Pen Amusingti Report TK News এই প্ৰগ্ৰামটো হাউজহোল্ড এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি প্ৰগ্ৰাম বুলি আমি অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি প্ৰথম ইয়াৰ উদ্বোধনটো আমি ইয়াৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাই কৰিছোঁ এই প্ৰগ্ৰামটোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ পৰা আমাৰ নিজকে আমি ৰক্ষা কৰা আমাৰ মহিলা আৰু শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছে বিশেষকৈ ইয়াত চৌকা বিতৰণ কৰা হয় বিনামূলীয়া বিতৰণ কৰা হয় আৰু যাৰ পৰা ধোঁৱা কম ওলায় যিবিলাক চৌকা দিয়া হ'ব ধোঁৱা কম ওলায় কম্পেয়াৰ টু হোৱাট উই ইউজড ইন আৱাৰ বেছ লাইন মানে ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি যিবিলাক চৌকা ইউজ কৰিছিলোঁ তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল ধোঁৱা আৰু সেই ধোঁৱাৰ পৰা টিভিৰ পৰা আদি কৰি নিমনিয়াৰ পৰা আদি কৰি চকুৰ কেটাৰেক্ট স্কিনৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক বহুখিনি প্ৰব্লেম দেখা যায় আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন 26খন দেশত আমি কাম কৰি আছোঁ CQS কেপিটেল মই তাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এই উৎসৱৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি চাওঁ तो तुम कदो कभी चिनी लोग निर्धया डांस तमें के गरम के फंग ऑफ मन कदो कभी एक्सपीरियंस दोलो लापेन में निहिप में निहान आन किचुतुन पेंस तमें हैंग को आन से गिनांग मा में तुम थे लॉन्ग बॉम लो लापेन कदो कभी ले अनुतिन ले गैस पे लिस्ट तमें किचु नाम उन कली लाइ कदो वीडियो तुम थे लॉन्ग लो आदोर बात बॉम लो लापेन तुम जोंग सी अकाई तुम किचुतुन वेरा थेंग के थोड़ा जोंग सी एन बुलोते ए बॉय बॉय सी निनप्ली फो थेंग चो थोड़े पो अनके नि तुम लाजोंग सी लान के नांग बोलोते लान चो से नि तुम थेंग प्री थेंग प्रांग नि तुम पन हक नंको लासी लाबंग के CQC फो जितु अमेरिका पेन सी आ कंपनी लो लापेन लद्दाख बांग के तुम कार्बी इक्वेशन होय पेन सी इंप्लीमेंट कुरी पो लापेन पिनी बांग के ट्रेडिप गोसामी दोला लाके ग्लोबल हेल्थ लो लदा नाइस टोंग लो लापेन लान तुम टीम दोला ला सोपोट के इंप्लीमेंट जी पथा लासिनी तो के मांग मांग के आरु सोमार तुम फा इंजिरा तुम अदु के दो मे चोथर पो मिही चेक पो लसो मिही चेक लो प्लोते ओगा प्राण हिंग लो पो अमेकता हिंग लो पो अंगथि नंग फोर्ट हिंग लो पो लाइ के फेक पेन ना पेन सोमार तुम प्रेगनेंसी लो प्लोते उसो चोपा थेलो प्लोते हल सो मिही पेन उसो फंदे इफेक्ट न्यूज़ पेन पिने बेटा 1 सिकंतन पनलो कार्डो